Kipat rungai ke Balang Senong Katholik Mawphrow ke Benang hap-hap ke Nongpok Parish Henin ke singu belai kat witruk rempang ke Pynhap Pyrda no ke Jingrake jubli siar ke badai ke lengkudap sanpo Snem ke Balang Senong Katholik Mawphrow nadu belakang kau Snem kat kendai sepak nyup saw Badla yoru Pynhap no ke lama juga ke Jingrake nau padar pitar simli Parish Nongpok Parish hakan ke singi kipat rungai ke Balang Katholik Mawphrow ke larke kemen ke jubli siar Dagamas bakhoi ke balak penbentaru Archbishop Victor Lingdo haka jingaseng ke meningkong bat akan nikasingi diki pengut ke hebrat kelayo penpereng ningkong yu Yesus Kristus Archbishop Victor Lingdo ubal long kumukong sana bakarna ke jingaseng ula ai ke jingkat bokir yang ke Balang Mawphrow bakendang la ban jam susu seduk Snem gi basykhmat haringkat ke jinsyukri belai ke bakhoi ul ongru baka kubur bagi de ban ra akan nikasingi dap sanpo Snem ke Balang ke de bengin map markel yang ngim de ban bunut ikito ke belak kumbak lah haka jing im jungi Kajing semua kejadian baru usah jang kejinglah manusia ini nanti. Kan mau ini berkesan biar keraya sanpo Snem loya pi saya cisu dan iskama sanpo Snem ke diamond jubilee sakat Snem platinum jubilee sanpo Snem pat centenary bat ter. Tidak mengata dongin long berbuat kiba ai tenut hok belai jisu itu syai klam mengapir mera rengga banyak kita job lut niang scam kau itu Kristan orisa iskisha penyak burbak kalau report kita upah buat sebenarnya ki balong kita ki bala terku hoi syalai ben syirke Ladang dan kecil klan kecilnya yang mana bagian klan kecilnya doa dan berkata kena Snem jubilee bo yang pelai hati ke Snem jopi utrai jisu de balong pedang do juga yang Snem jopi ya kilok pai kilok kemi ya kileng do kemiam jadi lu umcil bo yang pelai pedang do kecil jopi jisu akram manga piam long eram ringkat banya sejak iki maro Kabar, kami Kristan kami mempersiap pada Kristomlan, hak trainan. Upaudos Snem Muslimong, nada pilih kadang kam trainan kadang non kemasim, nak berda ke boram jauh boleh hak train sitom. Kami Kristan yang pada sitom. Kelam boleh namla ban Kristom. Kelam kecil Tristom minam dan kebam kadi kop kesem. Kelam kecil Tristom minam labat kiu seprak kena stol kena college. Kelam kecil Tristom minam lah mungkin orang berpemi kebam kadi kop kesem lajong. Kelam kecil Tristom minam labat pendapat biang ikut kikti. Nama kata Bantrai Shitom. Kadi ini kecil khot belai. Hak kecilnya inti biang dunia kena Snem Golden Jubilee Bantrai Shitom. Bat balai kecil juni pat ni habat kiar jisneu perkai. Kecilnya jadi pateni persyai boman persyai jibisni pihun persyai jitinju persyai jisneu jadi perkai babunjat sedang lain Snem lejong. Tolong berbuat kiba job kami kecingnya le percaya kibol kecing dong. Uksur boman ubudin yang ni hendai nadang don ublay isa job iki bara. Terkadau ukpa kuat John Paul Baal de bu berasdangi kene Snem bat peken mau iki bapang masdam wang long kiba snaulam
long ki ba Snem, long ki ba Map, long ki ba Priang Wiwipat, long ki ba Karsyan Wiwipat. Ay ba ganagasi bangi kedualan in raikot ban long kita ki ba ngaulan ko ba Jesus salam yang compassionate. Long ki ba ko Jesus yang love one another. Long ki ba Map Wiwipat, forgive one another. Long ki ba ya senran lang mo Jesus. Walk together with Jesus. Make Jesus center your life and work hard. Nadagile kata ublay usap job yang iki baro. Nado ka history job ka percaya ka balang jeni. Nado ka Moses. Moses citra ka beliau. Hendak job ublay job. Banyalami kita ki pa Israel man pelai luat yaki. Ublay le dai ki takinong syun